Reka mbasuhuze nyuma y'uko abantu batandatu barimo abanyeshuri batatu bigaga mu mashuri yisumbuye bagwiriwe n'ikirombe mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye. Ubu icyizere cyo kubabona ari bazima gikomeje kuyoyoka nyuma y'uko kuri uyu wa kabiri tariki 25 Mata muri uyu mwaka w'2023 iki kirombe cyaridutse bigakoma mu nkokora igikorwa cyo gushakisha aba bantu cyagwiriye. Ndabasuje cyane, nitwa na Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze mu nkuru igaruka ku gahinda n'akababaro k'abafite ababo bagwiriwe n'ikirombe mu karere ka Huye.